Bir kelim bıbar күнігер жаңыл ұғын ұлықтақтырын алтуын бірғіні қоластырын Игор Борисовқа берділер. Улуска опсая сүрбекке быбардыр участактар елініне бұл компанияны ұтыға сөз отуды кеге хейлеләді. Аспытсыллағы быбар күттетеңнәді қабылғы көрдірі ұрлаппа үрдік болла. Жаңы шире республика хатыгулустарыттан бир улханнарынан биллер. Ол курдук испехерке кирбит 6-тыгынча агас сүйсүр багыс быйбарда чаксаныттан 6-16 бырыгана быйбарга кыттыынылла. Бихе томустуттар кебит Игор Борисов ка улахан колахы берди. Аспытсылы кыттатеңнәтаха быйбары кыттыытахама лаппырдык болла. Ол курдук 4-тыгынча 6 сүйсүр бебес быйбардачы балаганайын 14 күнүгер бээлерин гражданский эстерин толордулар. Улуспур кескелер тоугар республика элдарханыгар колталак тоха кыттамыт жаңылар бир кегудук коласпыгын берди. Егор Афанасьевич Борисовка. Катугергим тагыстары жаңыл ухугар кенникисыларга элбак социальный культурный объекттар тутуллан олоққа киддилер. Мана таханан катугучыр жонун олоқторун тахамар жүрүгер олоқ жахак коммунальный кахайстыбатыгар элбак уля ытыллар. Егор Афанасьевич укаганан бу Артика сылынан быйылгы сыл билдерилден 2-тынча күббахылгадылы ухатылдан берді. Онна улахан программа чочулдан оңоғлунна Артикан хайынлары программата, онна ти программаны олоққа келдерерге бұхатрутағыта бәйтін укаганан Госкомитет терилибете мәнраға түбәйекші болбата. Жеті күрдік жаңылар саңа сағақтарын кітті тәңе қардылары Илдарханнан Егор Афанасьевич Борисовы таллылар. Альбина Павлова, Саха телевидениете жаңы.